Pa doneo je, ali će to na pauzi. Dođi do mene. Dinko. Poslije runde ćemo donijeti. Tournaments in the region. And the rest of the guys are the locals. Okay, so before we start, once again, welcome everyone. It's a great thing that we have this amazing weather both today and tomorrow, unlike last year when it was like 20 degrees less than today. So thank you, Mr. Marley, for the weather. And before we start, only inside the park. If your disc leaves the park and goes to the sidewalk, that's OB on any hole. But please don't throw on the street. I mean, there's no need for you to throw on the street. So hole one, this is hole one here. There are no special rules, no OBs apart from the sidewalk, and this is MPO CTP. So we will be playing mixed flights, so don't forget to measure if you think you are. Možeš. Dobar dan. Bravo. Opa! Jel to prvi brdi danas, a? Nije ovo brdi. Imao sam onaj prvi. Aha, jebi ga, onda par. Sve jedno, bravo. Da. A dobro, nije bio, možda je moj najbliži, ali... Well done. Ah. Brate, Narniju. Pa, ti di rastura. Easy birdie, huh? Yeah.
Ispalo je nice. Ujebote, bravo. Ispalo je nice. Ovo je više nego nice. Najsar. Moj sad. Kida vas ovaj jamer. To bre. Ma vidi bre drajvčinu bre. Ma, šta je bilo? Woohoo! A birdie for the TD. CC. Evo kući. Nije tu. Miloš Đukanović i Jason Schwartz. Full six, Noma, Vrbut, Vinko, Nenad. Jej! Full eight, Ivan Jakovljević, Dobreta, Vesko i... Nema nam. Da li ja ili ne? Burić ko bejadi na svaki drugi turnir. Ko bejadi dolazi. Mićaković, Umka, All 11, Igor Petar. Bam! Bravo. Oh yeah. A ovdje ću vidjeti dva brdija. A ono keca i treći, ne će tu jedan brdi da se ja... Pa tako je, to si i vežba. U pravu si ti bio. Pa je. Da si to spremao. Hvala mrti, da si mi poticaj. Hvala. Tako je. Tako je. Tako je. Opa, ajmo, ajmo. Da se otvorimo lancima. Dobar. Ja sam bio ovdje dobro ići. Što se radi? A, ovdje je mikropozicija. Bravo. Ne znam, baš sam... Bravo.
Ja i snimam i igram. Ajde. Bravo. Moram da userem, brate. Dinko and Lagoda, and Nina, i Nikola i Večeri. Okay, now we start with the Masters division, the dinosaur division. Third place with +1 over par, Miloš Đukanović. Titule za mene! Bravo! Second place, Da ima prvi ranac. 1 under par, Goran Romić. A uzu si pehar onda, ja. Sve. Full package, full package. Bra. Okay. Ide na zidu ključ kod Milete, naravno. Okay, da, znam. We go with the FPO division on third place with
plus 45, over par, Daniela Karanović! Bravo, A Nikolić. Our last year champion with plus 24 over par, Dina Simić! Šerit će se. Samo čuti. I gledaj. Pogled u daljini. And first place, FPO division with plus 16 over par, Jasmina Nikolić! Bravo! Bravo te! Nije bilo lako, nije bilo lako. Nikolić Power Couple. Govor, govor! Pa šta, da vam kažem ljudi? Hvala. Sponzore, kastapla. Division after CTP contest on third place with minus 16, Marley Memorial. Bravo! Još je ostao na dodali, bravo, bravo! Isto bez žurbe. Mrki, kasniš negdje, Mrki. A mora i ove karti da pokupi. The second place, also minus 16, Peđa Nikolić. And in the MPO division, champion of Bob Marley Memorial 2024 with minus 20 under par, Jesse! Bravo, Jesse! Došao, video, osvojio. And last but not least, there was an ace on the tournament, and Margot Pajko got the ace, and he gets these invisible cinema tickets. Uzmi karte, uzmi karte! Slika se sa s njom. To. Da vidimo svi. Thanks, guys. That will be it. Thank you so much. We'll do a photo, just 2 minutes for a photo for the winners. So hopefully we'll see you all next year again. Ajde, žene. Thank you. Pomerite malo. Da, malo, Moram za firmu. Ide Berg. malo sija ovaj. Ko meni? Dobro, dečki, dobro. Dobro je svetlo. Dobro je svetlo. Da. To su ti karte. Ajde jednu sa Nikolajem. Nikolaj, stani pored korpe. Nikolaj, bravo Nikolaj. Ajde, tamo. Treniramo. I ovo je zabeleženo. Evo ti vidimo te oči. Bravo. Ajmo svi. Da vidimo da li si zdrav. Nikolaj, dođi ispred korpe ovdje. Čučneš malo. To. Tako. Skupite se vas dvojica do Todora. Hvala. Hvala. Pa nemojte drugi put, budite.
tamo. Ako ne valja... Nenade, dobio sam opkladu, kako sam ga... Dodore, kako su ove pare da mi daš? Uvek fotkam najlepšeg i sad izgumu za fotkanje. Feše, ajde prvo njega, stavimo ga u guzu dlakavu, a ne, Obrazan. pa jebe, ne, baš, a što se voli. Zašto se fotkamo? Pa zašto ih Begi disk. dlakava, guza, Mi smo dlakava. klub, čovječe. A, šteta. Najbolji smo, zato što imamo Stefana. Dobro, to je bio jedan lijepi video. Šta je, da, znao sam. Sad još neka divna fotka. Tako. To bi uradio i za... Eto, puno hvala. Razmjena je bila ferija, mislim. Je.